meguthondeka watho a subsidiary law na election act clear muno. Okay. Raila Odinga niwe wari namba igiri. Koguo niwe leader of opposition. Yes. Raila Odinga ucio ri na gakurufu gake ri ni makijoinire thirikari. Magituika broad based government. Yes. Mheshimiwa Karofia neuga ndu mwaki ungia kana ri ni ugwita nginya jirani ya no ndungitoria wakia mwaki eguka gwakiriria na guitiriria maguta muhenyu. Koguo ri to put government on check, opposition no ginya ikorwo ho. Ndirauga mubunge ndagirirwo ni ko oversight. Okay. Niagirirwo ni ko oversight. Executive uri araruta wira. No ningire ni kuri kindu ngugite kia independence of the assembly. Na assembly, National Assembly ni agite independence. No ngirora all the way kuma tu hindiria tokire. Opposition ni turi ethia ekajoini government. Tondu ngirora tu ri leader of opposition 207 ire 2014 2022 yes. He same characters nyo tukoretwo nao but different goals. Thaici ri ni makijoinite thirikari. Ikyo ndirauga atiriri nature abhors vacuum. Hali na vacuum ri vacuum yo ni ihuragia. Na tondu deputy president ni impeachirwo ri ni hari na andu mari na like minds ni mathire makinyitana othe na magiform opposition. Yes. Nikyo raigwa thirikari ni ra criticize. No abunge aria twina nao ri ono matireka oversight. Asha na nikyo ndirauga atiriri matireka wega tondu no makorwo independent tondu mena all the resources. Yes. Matiana MC ndagihota gwika oversight tondu ararihwo ni governor ucio ara oversight ndari nginya na ward fund ndari na kindu nakio koguo bairo wabici ya kenyo katana coka hari we tondu riri kemurega na nyongerea wa mbere nderera Karofia atiri don't be theoretical nona ande mwiriri oguo namba 1 uririkane atiriri president uria athuragwo na kiama. Okay. Na kiama kiu mathia magaikara thi president na kiama giake magaikara parliamentary meeting andu aria parliamentary group magaikara thi PG ni makerona eko nona koguo ri kiama gia president ri no controlaga no ri Kenya ri president ri uria wi hori no okoragwo party leader na ri uthia kwario kero atiri riu arageria gutwira ukeru you cannot contradict the party leader. Number 2 ngaiyo ndaiga atiriri Karofia ni mundu ukumuingata giti arie ma no ni TV Karofia arie ma no ni mundu ukuingata by the way na nduri Kenya wi Tanzania uthega atiriri Karofia yote dia goka hate de kuri ni mundu ukumuingata ni hata thini ndwarikia kugari Jeff ndungihakura gatume ucoke ugatwarire tumori weterere gwakama. That's what ugu ni guri Karofia arageria gutwira atiriri gatumere gaka niko kage niko koroke opposition nika kuru ucoke ugatwarire tumoya tu haifa weterere ndio gakama ke nayo niko ndakwira atiriri andu aya ri matige gutwika brainwashed ni presidency na uria marero na riu menya andu ani maramakirio ndi maroni tau marero atiriri umenya ni toikatire gacagua wewe. That is the problem that you are having in Kenya. That the problem area twinayo ni psychophancy. Okay. Mheshimiwa Karofia no aigua kiuria hau. Ndaigua gatume. Ndaigua horo wa no aigua gatume. Ndaigua horo wa Mheshimiwa Waiganjo. Yes. No uria kuri ni ati na Jeff thina uria koragwo githumbura bururi uyu witu wa Kenya. Ni ati watho tuthondekete ithu tuhitukiria katiba ino no twendaga kuogomora o favor interest citu. Uhoro uri wa mani ati katiba area twenayo yugete gutire wabici ya leader of opposition. No yare katiba ine ire yathirire. Okay. Ituro iria twenacio ciake ubunge ni leader of majority and leader of minority. Na ndakwira uhoro wa oversight. Right, uhoro wa oversight. Ndutigeirwo andu specific ati ona andu acio mwena wa minority. Uhoro wa oversight ni wa mundu othe mucagure. Either ucaguritwo wita we mwena wa kiama kiria gicinditwo kana ona kiama kiria gicinditwo wira waku no wa oversight. Na ikio kuhira example. Yes. Ta county assemblies iria twenacio. Ndakwira county assemblies chances cia mundu gucagurwo Nyandarua na kiama kiria kirathana na musaguru inyuo the mwita ma MCs are very high. No ko oversight governor akikorwo ati MC o the area me county yo ni yakiama kimwe
andu aria meko oversight Karobia hau ni urahitania kuringithania icungwa na iembe. Kuringithania national government na county government. Ni horo ama. National government. Structure kere imwe. No ndirenda gukwira atiriri. Gutire uria bunge ya national government ingikorwo na bunge ya party imwe. Kiria kingituma county gukorwo uguo ni gukora region imwe cia county. Cirasi tuvotaga wrong tribal line Kenya. Ile tiguo. Ni gukora kundu ta Nyandarua ri ti metropolitan. Koguo ni gukora andu othe ri ni akiama kimwe. No ndungikora national assembly. Kivote one block. No na ni gudra kuria atiriri. No na ni gudra uria atiriri. Kiuria giakwa na ti horo wa point yakwa ni riri. Oversight re mundu othe mucagure re as long as you are elected you have an oversight role. You have a role. When a role ya oversight koguo ni kuga atiriri na tutiga kuga atiriri ati wira wa oversight thirikari ria twina yo thaa iciri ati no opposition ikiruta wira ucio. Oversight ikorutwo ni mundu othe wa UDA either ni mundu wa UDA kana ni mundu wa kiama kia Ford Kenya kana ni mundu wa ODM othe mena uigiririki wa oversight. Tutika ugete tukugira na hau ni haro kiratire thikiriria hari kindu gitagwo allegiance to the party. Nitaona ni wega muno to wi allegiance muno gwi party yaku. Ni conviction yakwa gukagia na kindu gitagwo sycophants. Na andu magakorora uyo muno to the party nigetha ugie na favors specific. Na unless hakorwo na andu a party iri ingi to matiretigira ku victimize nigetha ma point out mahe kwiragwo ithuire mumianiri gukira mumioni. Koguo umenye hindi ciothe opposition ina power nene will put government into check than andu aria mathuritwo na kiama kiu. Hold it right there. Tobe tuthomero mohoro tugicokere